omukoro ogu gutandikire n'okurambura irwariro rya Kibale Health Center ya kashatu erubahirize kombeka na bwanyuma bagumizamu kujaguza ekiro ky'abakazi. Aha mukoro ogu habireho obuheereza bw'ebyamagara bwa busha nk'okukyebera kansa, okugabira abaana babishiki za pads hamwe n'ebindi. Bashaba ngu mubafunira ambulance aha bw'engenda yabo mbimukureba abahembeera mbi omukyala wase kumuyaha speed bamutwale omu marwariro agandi. Ekyo yega ensonga nkulu ahabwa abakyala ba Kibale. Emyanya nka Kongolo, nka Ndija, nka Nyakikara, nka Rwensinga, emyanya Kibale amashanyarazi gari ahanguto henyine konko myanya omundo amashanyarazi tikakagire. Mwene tubashaba ngo abantu bitu obuheereza mubasike kurungi mututera oburyo abantu boza amashanyarazi amizi gabashe mwene kiri ntwantu tubenza ki mwene tubaraganisa ngo oruguuto rutushitami abanyakibale muhumure abanyandija muhumure chairman tutushitamira omaitu ahika oruguuto kiyo tuchondoza kandi honorable Marasimwe nari kushama ko kutwirete bugambo na honorable Kakunda tongere tukwatanise na mnonga abantu abaruguuto turebeke ngo byarakakwa n'intware bw'abantu abakora uruguuto. Hona nabwe hariho group y'abakazi abatungire ekiharani kya busha okuruga omu nyishengerokazi muri Asimwe. Nohabire hari umubyinnyi yo kubona abanisa b'abacyara konka ahubwo businge bwa government abakazi bikoze rete muno ningira ngo amishoga honorable minister uko wabareba wareba ngo n'abacyara abo kubasa uko kwambeshongora aha bine mukono yabo bakora nangwe naniriyo yimbarondera mpega gatene wika kandi hanganije kugandete sana kunuya hati niyo nipereza rugando bakajya nkotero we bazogirota owe banzana nyakagira ntabarugando kandi nibona atandika nabo ko kana kuru yanija kikayo Kibale tira mugoro abacyara twamanywa. Emyanya mingi muri district ya Rwampara neteganisibwa ekizibu ky'obutagira network ekyo Honorable Marasimwe agizire ngo ariyo nakoraho. nkashaba masina omu MTN emwaharizo eshebere kubaneza Kongolo indijoneza Nyabikungu indijoneza Mwizi. Aho niho Minister Diana ashabira abantu n'abebembezi obutarete enganda n'amadini mu bwebembezi yagumize ngo entungu kate kumanya dini y'omuntu. My father n'omushija w'omunyarwanda wa Buganda konka kuri abantu boko bakarigayo bagamba nti ogumuraro tukuza kumuhakarura kurutindabire MP. So abantu abakwija bakemerera bakareba nti bashazamu batandika okugamba ebyamawanga ebyenganda ebyo tubukora wabura basebo nabanyabo Amakuru agagasha kwa Susan Charles Sima.